Jotono Khulumkha ni channel o gai tomung no ani channel no tak phane subscribe khlaya khongka anga subscribe khlai ridi ang katar job advertisement te online information related video sanamo gai phaidi tini gasa katar job advertisement nai lainai omo ongkha child development project officer talangjang nai ikonai di damsora ICDS project ni bukhaktui abo North Tripura district North Tripura ni bukhaktui rijak khamo angka advertisement rijak kha 15 February 2022 o angka oros hazaka naidi oros hazaka je naidi o je damsora AWH omoni resident to tongnai je area o tongnai bor apply khlai manai omoni bagai naidi Anganwadi workers tlangjang 18 numbers angkai Anganwadi helpers tongo angkaro kwbangma tongo je a area o tongnai bor apply khlaimano omo Anganwadi workers rongni bagai 8 pass nango angka Anganwadi helpers bo 8 pass angkai nomo apply khlaimanai o jagao naidi sajaka naidi kwbangma jagani tongo iko Dharmatila angkai Raichandra para tongo Kaskawa para gahai keno kwbangma post tongo naidi ko number oro kaise kan tlangjang nai angka omo khai naidi omo Anganwadi helper ni bagai angka omo khai Anganwadi worker ni bagai omo tlangjang nai oro 12 ta seat tongo Anganwadi worker tlangjang nai norok tomong no o area o tongi tongkha angka no apply khlai nai mano angka omo khai Anganwadi helper ni bagai omo bo same ICDS ni bakhak ni rijak damsora norok Anganwadi helper Anganwadi worker norok je musumon apply khlai di angka oro sajaka last date of submission application angka 19 tarik jora tongnai March ni 19 tarik jora angka working interview ulo sajangnai hini sajaka jagao angka norok tomung no o area o tongi tongkha angka naidi name of the ADC village tongo Uttam Joypara Khedachora tongo angkai Thamsarai oro kaisa post no tongo norok nai naidi tomong norok a area o tong angkai norok oro apply khlaimanai angkai oro naidi eligibility criteria tam sajaka angkai eligibility criteria oro saka angkai naidi oro je kaijak bwrwi haike je busai thijak bwrwi borok apply khlaimano jorok apply khlaimangla oro sajaka je normal residents of the village je village oro mention khlaijak tongmani a village ni nongna nangnai angkai sore apply khlaimanai angkai naidi oro sajaka Anganwadi workers rongni bagai angkai matriculation tai equivalent sanjaka tai Anganwadi helpers angkai minimum 8 pass angkai apply khlaimanai naidi age between angkai 18 isimi 45 years ora tai nor apply khlaimanai tai 5 years relaxation rijangnai SC ST rongni bagai angka oro sajaka naidi terms and condition rijak khao jagao oro traveling charge ro interview furo application form runani aro rang rok rijak lak angkai tai naidi number of post amo kwbang phanongui mano tesa kom phanongui mano hini oro sajaka angka oro rang rijangnai Anganwadi worker rong no angkai 4500 kai rijangnai angka helpers rong no angkai 2250 taka khai rijangnai angkai omo temporary basic jingnai sajaka oro temporary basic angkai norongni application form no oro sajaka naidi 11 ta thimi 4 ta jora thangdi 19 tarik last date 19 tarik ni bisingo ridi omo bo address o ma thangnai angkai naidi contact the office of the CDPU Damsora ICDS project Damsora North Tripura je North Tripura o tongnai rok boro apply khlai naidi Anganwadi helper tai Anganwadi worker talangjak tongo North Tripura Damsora ICDS project North Tripura ni bukhaktui angkai je candidate interested tongnai a area o tongnai boro rena musungkhai redi angkai norok tomong mantak phana ani channel no subscribe khlaya khongka angka subscribe khlai redi ang katal job advertisement tai online information related videos sanamo angkai tinin bagai amsung nong situng jotono no Hambai.